Mbahaye ikaze bakunze inshuti zacu z'akadasohoka ba Ildefonse Official. Iyi ni ya channel mukunda muri benshi, ibagezaho ibintu byinshi byiza kandi muba mwifuza. Hari abantu benshi bambajije kubereka uburyo ugurisha amakiripito kuri Binance, uburyo Binance ikoreshwa ndetse n'uburyo ubona amafaranga ufite kuri Binance. Icyo usabwa ni ugukora subscribe nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ugakora ku nzogera, kandi nanagushishikariza kureba video ukayirangiza, kuko iyo urebye video ntuyirangize hari byinshi bigucika, bigatuma uvuga ngo ibintu byakunaniye kandi ari uko utarangije iyi video. Ibuka kandi kutwandikira muri comment kugira ngo utubwire nimba video wabonye hari icyo yagufashije cyangwa se hari ikibazo wagize tugufashe. Nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo tugurisha amakiripito cyangwa se ama USDT dufite kuri Binance. Hari abantu bakora online, bakora ibintu byinshi bitandukanye, bakora mining, bakishyurirwa kuri Binance, ariko ugasanga batazi uburyo bagurisha za USDT zabo, bigatuma bahendwa bakazigurisha n'abamamyi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakwigurishiriza za USDT. Tudatinze tugiye kurebera ku yo mfite kuri Binance yanjye. Ikintu usabwa ni ukuba ufite Binance warayidawunirodinze, yaramaze kuba verified, hanyuma tugatangirana. namwe mutaragira Binance, mushaka kumenya uko ikoreshwa kuva mu ntangiriro, ngiye kubategurira video ngufiya ibafasha kugira ngo mubashe gukoresha Binance. Nk'uko bisanzwe turaza hano muri Binance yacu, dore ngiyi application yacu ya Binance. Turaza tuyikandeho, biragusaba kuba ufite megabyte. Urabona yuko ngiye kuri konti yanjye ya Binance mfiteho ama USDT 14. Urabona ko mfiteho USDT, urabona ko mfiteho USDT 14. Turaza dute dukanda hano kuri trade. Biragusaba ko warashyizemo konti yawe ya mobile money. Ibyo nabyo turabirebera muri video yindi ikurikira. Uraza ahita ukanda hano kuri trade. Numara gukanda kuri trade, barahita bakuzanira dashboard imeze gutya. Ikintu uri bukore, urahita uza akantu k'akagripe kamfashe. Urahita uza ukande ahangaha kuri P2P cyangwa se peer to peer, ukoreho. Nurangiza bahite bakuzanira utu tuntu. Hano haraza hari buy, hano haraza hari sell. Kubera ko twebwe rero tugiye kugurisha, turakanda hano kuri sell. Aha, ariko ushobora no kuba ufite amafaranga ukagura USDT ukazibikira, ukazazigurisha wabishatse, ugakanda hano kuri buy. Ariko uyu munsi twebwe ikintu tugiye gukoresha ni sell, kubera ko tugiye kugurisha izo dufite. Turaza dukanda hano kuri sell, dukandeho. Bahite batuzanira ibiciro biri kuri Binance bitewe n'ayo umuntu ashaka. Dore nk'uyu nguyu, idolari rimwe ari kurigura 748 n'ibice 80.
na bitatu kubera ko ashaka nyinshi. Arashaka umuntu ufite USDT zihwanye na miliyoni n'ibihumbi 400 kugera kuri 500. Undi uyu Promix ari kurigura 1,55,30 y'amanyarwanda kuri USDT imwe, kubera ko we akeneye ufite USDT zifite agaciro kuva ku 5,000 kugera kuri 554. So iyo umaze kubona ibiciro, umaze kureba n'umucuruzi ushaka kugurishaho, kuko haba hariho abacuruzi benshi n'ibiciro bitandukanye bitewe n'ayo ufite, ukaba umaze kureba muri ibi biciro byose ukavuga uti yenda ngewe aya ngaya mfite ngiye kuyagurisha kuri uyu nguyu, ngiye kuyagurisha kuri uyu ngiye kuyagurisha kuri uyu nguyu uri kuyagura 456.11, kubera ko niwe ufite, niwe ukeneye izo mfite, kuko akeneye kuva ku 2,000 kugera ku 375 kandi izo ndazifite. Ikintu turi bukore rero kugira ngo tumugurishe, urahita uza ukanda hano kuri seri, kuko tugiye kugurisha. Uraza ukanda hano kuri seri, nkwibutsa ko ubwo ugomba kuba warashyizemo nimero yawe ya mobile money kugira ngo babone aho bakoherereza. So numara gukanda kuri seri, njyewe yanjye ngiye kuyagurisha uyu nguyu, uyu w'456, kuko niyo mfite, nizo mfite. Turaza dukanda hano kuri seri. Nitumara gukandaho dutegereze bahite batuzanira aha hantu, ahangaha urahabona. Turaza ahangaha, hano harimo 0 dushyiremo umubare wa USDT dufite. Njye mfiteho, urabona ko bari kukwereka ko mfiteho 14,56. Turaza tuza tubyandikemo, hano hari 0, 10 ifiteho 16, ifiteho 16. Turahita tuza hano dushyiramo 16,56, bahite batubwira yuko bari buduhe amafaranga y'amanyarwanda amanyarwanda 24,000 n'amafaranga 25 niyo bari buduhe kuri mobile money yacu, twamaze kubishyura aya madolari 16,56. So ikintu turi bukore rero tukimara gushyiramo ibi bintu, urabona bimwe nababwiraga, nimero yawe igomba kuba irimo ahangaha, igomba kuba iri aha. Urabona ko irimo iyo bari butwoherezeho ya mafaranga. Nkushishikariza kureba video ukayirangiza kugira ngo umenye uburyo bikorwa. Numara kubona ko nimero yawe irimo, urahita uza ukande hano kuri place order. Reka twihutishe, urahita uza ukanda hano kuri place order. Ugiye gutanga order kuri wa muguzi wacu. Turaza dukandeho, dutegereze bate batubwira ibi nibabitubwira, tuze ukanda hano kuri I acknowledge, ukoreho. Kangerageze twihute. So bahita bakuzanira iyi dashboard. Ubu deja twamaze gukora order. Ahangaha urabona ko hari payment received yijimye. Iyi payment received
yaka ari uko bamaze kukwishyura ugiye kwemeza ubugure. Urabona umuntu agiye kutugurira ni uyu nguyu bita Mugisha Elisa. Uyu Mugisha Elisa niwe ugiye kutugurira, bari kutwereka yuko ari butwishyure ibihumbi 24 n'amafaranga 25 atuguriye ku giciro $456, tumuhaye USDT 16,56. Baratubwira yuko ari bukoreshe mobile money atwishyura, dore ngibi. So ikintu turi bukore turategereza. Urabona yuko bari kutubwira yuko biri bufate iminota 5 kugira ngo atwishyure. Urabona amazina y'umuntu uri bwakire, amazina yanjye ngaya, nimero yanjye ya telefone ngiyi. Ntabwo amafaranga ashobora kuyoba, kandi hano ucuruza ku giciro cyizewe, nta muntu ugukase. Rero iyo ubonye atinze kwishyura, hari igihe aba atari online, uhita uzahita ukora hano kuri chat, ukaza ugakoraho turashaka mobile money. So kadutegereze. Urabona yuko harimo na nimero yiwe ya telefone ushobora kumuhamagaraho ugize ikibazo. Kubera yuko twasanze wa muntu atishyura kuri mobile money, reka turebe undi muntu tugurishaho wishyura kuri mobile money. Reka tuze tugurishe kuri uyu nguyu kuri Truster, ari kugura kuri 155 Reka tuze dukandeho, turaza dukanda hahandi kuri seri, dutegereze. Bari kutubwira yuko ngo ibiciro yari afiteho byahindutse, dukore OK. Tuze hano twandikemo za zindi. Ya oda yacu twakoze ntago iraba kasadi, kuko urabona yuko bayakuyeho kuko twayagurishije nubwo bataratwishyura. Nta kintu dufite hano, turarindira dukasaringe oda twatanze. OK, twamaze gukora oda kuri wa muntu wacu. Reka turebe yuko amafaranga yacu yaje. Dore message, turebe ko yaje kuri mobile money. Turamanura muri notification, dufungure message turebe message. OK. Boom, urabona yuko ya mafaranga yacu yamaze kutwishyura. Urabona yuko Mugisha Elisa atwishyuye 24 n'amafaranga 25. Murabona yuko rero ya mafaranga yacu yamaze kutugeraho. Ikintu dukora, turahita tuza muri ya order history, muri ya Binance yacu, tuze kugira ngo tumwemereze ubugure. Turaza dufungure iyi, duhite tuza hahandi nababwiraga. Murabona ko hahinduye ibara kuri payment received. Kubera yuko twamaze kubona payment yacu, tugiye kumwemereza ubugure. Ariko utazishuka ngo ukore kuri payment received batarakwishyura amafaranga yawe ngo uyabone, kuko biba birangiye ntago yaba akiyaguhaye. Kuko twe yatwishyuye, turadukore kuri payment received. Duhite tuza dukore hano kuri I have verified that. Namaze kubona ko aya mafaranga yose yayanyishyuye. Nkoreho mpite nza hano nkore kuri release, confirm release, mpite nkofaminga. Bahita banjyana muri Google Authenticator. Aka nako ni akandi kantu kihariye gahuzwa na Binance. Aha tuzi ukopiye ino code, ugira vuba itararangira, ugahita uza ukayipesitingamo hano, ukaba umwemereje ubugure tayari. Amafaranga yacu tukaba turayabonye kuri mobile money.
So murabona ko rero bya bintu byacu byizewe kandi byoroshye, aha niho tuzajya tubikuriza amafaranga yacu. Andika muri komenti nimba byakunze cyangwa se icyo utasobanukiwe tugufashe. Ciao ciao, ndabakunda.